Kosi 1976 lapho ezweni lakithi eToyi kothatha ukuthi iToyi kwaSport phakathi insizwa ke sathi waka kwangalunga baphila waka wangalunga kwase kuphoqa ukuthi imba isuke manje ubaba umzalayo wayinduna yempi baba umzalayo wayinduna yaleliyazwe yeyinsizwa mawe khona bakamthetho bahamba bazoyazi insizwa enzalayo insizwa lelela angikhumbuli khona wabaphambi kwayilungela lawa ngomthiyane hayazi bele emkhaydini hazi kahle babezizwa indaba zabo bele emkhaydini ukuthi angikhuluma ngombokazi iphoyisa la inkosi yamakhosi babethi makushukile babegoli babaleka bawushona ngale benseleni bengalale emakhaya ngizala insizwa njalo ushadala lenkosi ingakho ngayivumi into engavumeki njalo kwesinye isikhathi abe basezosukile bayahamba babe inkosi yamakhosi inkosi yesibili huka boyibika impunti baba siyasibona isigodi sithola phakathi ukuthi iphi ungasizosuka uthi ke ushembo endwele uthi hayi bathi iphi izosuka lempi izolwa kodwa mvakala lempi uzoboshwa isikhathi eside ukuziphele lempi ngoba usaphila wena yaphela lempi kwakuJune isuka ikala lesiphithi kwathi ziyabona November December yasinqumela yanqumela usuku yanqumela isikhathi kwathi lohlala kwethize abafowethu bayaza le ndawo ekhuluma ngayo ngempela yahlala emini kwaKhisimusi kwakhitheka amakhulu 8 kwakhitheka ama-mini rice ama-mini rice kwakhitheka amakhulu 8 kulo rice kwahlangazeka ingoma yasigibele phezulu into anguzongena ama-details zakho kwenzakalani kodwa uyazi ngasekulile ukuthi ugijima iveni ugijima ambulance ugijima ihesi sintathu izinto akithi iveni ambulance ehesi abe ndakuyo kwabanjalo yabo ngomhla 25 December kwathi ngomhla 26 December bagcona ibhedlela abanye basemahlathini yasiyahlangana impilo yangale lezelwa ngobaba yasiyahlangana ngalena kwathiwa manje ngoba asikutholanga babafuna ukulwa phela yena lephambi sekhaleni wasikutholanga ngono sokushisa umuzi sishisa yonke into esegcekeni noma ingane baba yini yahlangana bahlanganifu Kosi impimpi zimbi kodwa isikhathi zinhle uma sotshela umuntu baleka kuyafika manje sayizuze inkanda Nkosi ukuthi kwasuka impimpi zasempini zazosho ukuthi kusasa nina nomuzi uzoshiswa yonke into ngisho inkukhu esegcekeni ngoba wazi noma mhlambe iyophenduka umuntu ngelinye ilanga bazoshisa hlangana impi uzwe lakithi kanazi intaba kakhulu asasakhe khona thina kwamagqumanyana nje kuyizinkalo uyayibona ukuthi awuyahlangana laphana wewe kule muntu bawo umnikazi wentelezi yahlangana umazifu elimnyama ifu lakhuphuka ifu wathi unjalo singasoza kanjani beshayisa namakhanda omama ogqoke egcekeni wasekhama ukuba umzalane wandethusha emva kwesamba uyedwa manje bafoba kwelibhedlela yazimbi wasethi ubaba kugogo ma phuma ninga yakhumbula ugogo badala beNkosi ngoba lokukholwa kwasekukhona phakathi kwaloyamuzi wathi mayesezophuma wahlabela ingoma ka15 eyayithi Nkosi yethu sima
sapho yasala lesizwe egcekeni yodwa yasala egcekeni yodwa sangazi sala ezinjani kodwa uNkulunkulu emuhle labantu abashumala ivangeli ukuthi abantu abalela bekho abancike emhlabeni akeke yazizwe ngoba thusa abantu bathusa ingane zabantu ingane zithukayise noma imizamathimo abaphela abantu abashakela Nkosi ukuthi abantu abalele emhlabeni abazothula abekho abaphele Nkosi abantu ngoba bethusa isizwe sakithi ingane nabamhlophe siyasibona nembali bekhuluma mazize noyisomkhulu bothina lethusa niswa izinto zakubasisele yathi basisele yodwa yangena esifayeni yangena ngentuba yangena esifayeni yangena ngentuba wona bana sifana sathindeni akuthembele asathi lokela sifaya akuthembele ithi yangena ngentuba yathi mayingena ngentuba esifayeni manje ebala sesenda lasipophela khona inkomo masisenda noma sibulawa ithi yabambela esenda esifaya yasithi yabiza amadoda amathathu yabiza ukhokho wayo yabiza umkhulu wayo yabiza ubaba wayo yathi madoda lomuzi uma nikhona nizoba zingene embili lomuza uzumusha napho nebenze lutho yabiza amathathu Mama Moses, but there is a Kuna, Yatin Kuru, there is a Kuru on Belebele, there is a Kuru on Dosi, there is a Kuru on Umsan, Yatimani Kona, Namusa Musha, Nam 40, I was going to look. That is the Havana, the Carlo, and Subo, at the house of umuzo shiswa kanjani